Ka Meghalaya Asha Workers Union hak nyau tarik kulalangkot arjar arpun riu klasim ya karai bansange treikamno nadu ka pratarik ukulalangkot arjar arpun riu kani kejing simrai ki Asha kalong bansange treikam kadai namar kejing siu kamlong ka bayaj be ya renti mat kalabu jinge yaki nalor kejingyo kabarin kinongelam jong ka kenhun ki Asha ki laong bakani kejing sange treikam kandai tat hadu bak sorkar bat katanat ka kot ka khia kan penbet ya kejinge ki jongki nagaleng kanong aibu jong kani ka union ka kongsoni kharjana kala itu baki Asha baro ha kejela ki don palat ya ka nyau hajar ngut bat baro kimat ya kaju kejinge namar kejing bompelaj jong ka sorkar pedeng ya kapisah. Dian jong ka jisha city mau ya department ya ka head department ling ban jong emission director nila de ICT hiru apor ka santre to December mungkin mau nama kijing siu incentives jong ki Asha ka koi dan di bakato ani ki area dan kato ani ki PCCC ki district ba sokut benai yo benai pra benai di katuk ni dan kiba san benai lu tingi sutho bakam long uniform kata kajing kata kajing seal jong department tingi tip ko dan jing tingi la ya persang dan polisi mission director ka sampai December but yang ta shu ha jong ka mira diction lagu ka deadline ka khatna tari lagu deadline di shwa jong ka khatna tari lu ndu ka khatna tari ni la shin ka rai bala da kampoi kalau ada kampung dan kita berokok di insentif seperti Asha, berokok ke state, kemudian mention mereka lain sangat rekam sesuatu. Di nipet ada yang kena tekru kata kejeng bampai jadi insentif seperti Asha berokok state kamu nanti, kita kita biar tang siswa sampai kita kat tu kat ni kita benai, kita biar tang aspa, kita biar tang sanspa. Di kamu itu nak kata kejeng pojoki nama bagi Asha itu terlibat, ijin yo jadi berat deka ngipte peran jika nila persang menikah dari director ui cituri ila ontong ina persang mengelak besar bawa kakak dari itu bersama dia cuma kena dari ina shim negara ngin shim nak kalau ngin sampai rekam tersebut haduk bekas sarkar dengan kalian department kan baik bahaya kejeng jika Asha dia mengishim dulu ekara kakak betrik tinggi sumpo bahaya juga kena terik ila persang dan shim no hi ka cinsang rekam dulu kakak terik tanpa kelas dang no ka shti Christmas ni sutu kan poishin shanuru di pakajini call joki members joki union ban nanta ki Asha babro oi state ki las mo jenjar en no bijin merek di kim songla kan ki om ben ship na ka ba bin san rekam na nadu la shagas ni kata kemun ka pratrik jong January acara Februari tikat adu pengin yo pat da kawai kubuan na kalian jong ka department dan jong ka sarkar nama ngila penken mau ngila pa si mission director baile dan kamte ho akiran katukat ni kikan ki basokut do kaman shwa ki la poi hi dan katukat ni ki PCCC ki basokut ki bisa ti la poi ma dari director nama ni ndai ka baile ban paro salan sar jangka state ni bro kawai gidang bodi ki peduna long ki pamyo e incentives te ka baile kan ni dan kalian jangka Meghalaya Asha Workers Union ni la rai ba mina shim ka rai ba ndu la sha kasi kalau pratrik Januari aja kendri betul ki Asha bar mesti kita sangat rekam shwa tak ada kita yo pada kawai berkara dan ini la ya yo menikah dengan bagi director dan ini nak department di ship pas tak boleh tak kini kita bersyukur sebenarnya yang kita lakukan dan juga kebayo nak state mereka ni incentives kedai ba jingsha kaprika kajingyo ki ai nak central di kajing dan juga Asha aku state kita dulu nyawa jatap di bawah state kamu kita ada di bawah ya katakan insentif naga central di takadang misalnya duka takadang juga angno tip kadai nak kalian jongkahan ya kadai nak kalian jongka central lintip di kadu mantang bisa iong berbaat minang baik yang baik ini lah memposisi di dalam ni suatu kita baik kata kamu tinggi semua Asha suka namanya kita Asha yang berlangsung di Amerika kenapa kita tambah kau berbaat lagi berkesan lagi besarkan long kami juga jelas ni di dengan namar ka government juga jelapat kasiu biang ya ka bisa jungpi hatro himdan rai kata kejing snow kendiat habede berkata tiga kibre jong kesantron kita nak state di nang tang upi hoat kajing ada mesti berit di kamde ke bala support ya ka
kapan sepuat tang di jinyo na kastir FBD bilang rin di kampala sabay ki asya kaya kasan kimpala sabay ano nang takatawag ni sulod kam bakit sendek kali pembiang ilu ko magijio man kapon Henry Borbon hingga sendek kesyak biang man Henry mentaki ni kini mana ni mana dan ki district di bayo tang aduh si kona tempat yo di hoai masuk tu pada jam sentral di katanya misalnya itu kan tanya tip hamno kajian kadena kajin hoai menangkan ni kila om bakal dari tukla ya ke komsil ya ke kom bantu hai ke transaction dengan try ke government kadon na kala kadon naman ke government magpipay utang ako sina kala ang tanda dengan try kibon kita start mo man kita klikan kita dengan try inget kami ru ka sakala na kala pa ban ni ito ni kala ya na kastir pa ni ra ki komsil na komsil direct na ko ka central Henry ko ali si kadena ka department kay lagi na government ka siya ka naman tingnan ka letak po siya na kala ang tanda ni program akabay di transaction lagi bisa di payment jadi asya nama kani kadai kanang dai kara jemi tangkan nilai mo kani kara jong ka union ni bro ko wai da kadang tuno ni budget emergency namar ba shubu untala nang emergency tila ki asar kila emergency ki pang kistong ngin yo na kinyo na ki asar emergency kimdan pisashu ban sumar lagi makiro dan emergency tu ai ban ai emergency pada nam tak jing pang kistong tu makir kana emergency of course kan kalian jong ka sarkar ni kalian jong ka sarkar dan emergency le sing lapan kum ke national program kum ki women kum ki polio ki national program kum pro ko ai ki ya kata tihen rei ni nama ba ki emergency jong ki asar tentang bayo ide ni la pa ni pang ki asar ki da pang stop de kata emergency ni society tang nangir at least na government kare ba satu lag mangir ilan kam emergency ti sem la ai ti ngin shong ba chwa da ngin shong that chwa shi po te ngin shong that chwa shi po kada wan kan emergency ru am kam ngin shong that ba chwa ni pa ka ni ga dan pikirnya ke human rights am kata ka shong individual jampi shubo ki asha ke bilan mensi no maho ai prosh kata ki trade da kam mensi ka kluo be no nadu bastan baje de ki ui bantre nadu bastan baje ui bantre man shong wan tre man sum ha kan de si mereka namanya ka po tang adan kam ngimla shu ban em bantre kan baje no kan baje si undan hiru ban am bantre shim ka kam asha nan ai kan bisa ta kan jinyo tika kum ka po nila sudan kam ka protein ka iran nila sudan kam banyo na government sin nila ai bor ai met ka sim na kam taka ko ta kiya na taka na taka sarkari na kam ta kipat ban nang shong tihen rei la lagi ong ke shpang human rights ka bakta ko ta kiya ka shong kam sin jungan ka shong maroi te ta ki sudan men sim banirap ya kata ka pang guston ho ki khasi jami ke ta dei ki pri ki balong anong pi budan men sim na kata jintik dan kam jam shu haki emergency ki ko ai shong kam sim chuki kisko bagis yo jam ko na wai pan kita ya kam kita apa pun emergency ndai ya karaja moment ai karaja ko union berarti kira asyik da karai mo bon sangai ang bai dai kam dan ai reports jadi manage ni style kin shong kat shon kita kampiang report kita dari kelas saja sham so yo wing no kan jadi